Nyo kita spill sapi ya, ukuran sapi. Ini sapi. Nyo lumo, nyo ukuran lumo. Yo. Hai nama ji lumo. Nama padu meribe ni mesti wajar na tinu dua yang takik perut cerit. Le putar-putar lah kan. Pijut mun dalam rumah menteng na menanji. Na mendapan tu kadang ladum kurang giji. Ya lagi habayan kan. Nama ji ciptaan panina sempurna than. Ma mio bino lumo kan kasih mio kan yatim fakir miskin kaum berapa yo. Mesti kela siapa mungkin nama melipluh buah tempuk lebih kurang atau 50 mungkin sip lah untuk gemagun. Mio mandum nyo hansip. Ini prioritaskan ke anak yatim fakir miskin dan kaum berapa lu bikin nyo sip. Ban lumo. Hentu na yang pijut, no pegah pak ngon na yang pijut tu. You musom be cok foto bah. Pegah pak ngon na yang sakit tu you geser tak be cok foto tu itik igop tu. Kai pegah awak kah sakit mandum kan. Semoga bermanfaat. Pak Camat. Ke tengah preh Pak Camat. Ya, kita bersabar Pak Camat.